Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Ndi muṅwe wa vhatambi vha matambi ya television ya fhano kha Afrika Tshipembe ane avha na vhukoni nga maanḓa. Musi vha tshi ṱalela television vha mu vhona vha ḓo wana maṱo to lavhelesa ene fhedzi nga nṱhani ha vhukoni vhune avha naho. Nga murahu ho vha mufumakadzi mthetshelesi wa Phalaphala FM ane a vhonala a tshi khou tshimbila kha dzi red carpet a tshi khou actor na musi ri ḓivha khwine ene muṋe muthu uri na uyu muthu lwendo lwawe lwo thoma ngafhi. Ndi khou vha ṱanganedza nga u to rali kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa nanga dzina ndi Miss P ndi tshi kha rivhe roṱhe u swika awara ya Vhufumi na musi nga sonda ya manakanaka ndi tshi khou tenda u fhupula uri vho vuwai vha ḓi petepeta vho nyana zwithu vho lisela ḽi tshi kovhela izwo zwo no dzula zwavhuḓi vho ḓigeḓa na riṋe na musi uri kone u pfesesa khwine kana u ḓivha khwine mueni wa shone ra vha naye kha ḓuvha ḽa namusi ri live kha Facebook na kha YouTube vho ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu Miss yoṱhe nṋe ndi zwi funa nga maanḓa musi vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo hafho kha dzi comment vha nga ḓi rumelisa mashaka na dzi khonani nga ḓivha uri ḓa vha tshi khou ḓivhusa uri Miss P na musi anga vho dzula na nnyi havho vhane vha khou ri ṱalela hafhaḽani kha live vho no mu vhona kale uri ndi nnyi vhone vhane vha khou ri thetshelesa kha radio ra vhone kha vha pfhe vha tshipiḓa tshashu nga uri mueni wa shone ra vha naye kha ḓuvha ḽa namusi Fulu ndi khou mlomba tshifani tsha kale ndi khou to mu ḓivhedza uri vhathu vha ḓivha uri ri na nnyi fhedzi ndi ḓo dovha futhi nda amba kha ripfhi tshiswa vhone mthetshelesi wa Phalaphala FM uri vha kone u mu ḓivha khwine nṋe ndi ḓo ri Fulu Mugovhani fhedzi zwa zwino u vho pfhi Fulu Modibedi. Ndi zwezwo. Fulu ndi khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Ndo livhuwesa Miss P, thank you for having me. Kha ri thome lwendo lwashu murahu hayani ndi gai? Hayani ndi Thando Block P East. Tuna West na East. Zwino nṋe ndi dzula P East. Ndi hone hayani hapo. Musi tshi humbula Thando P East. Muhumbulo no uḓa mini? Huḓa ri tshi khou tamba tshiṱaratani duvheke ri tshi khou tamba na vhangana vha mukomana wanga na khaladzi anga huḓa ndi tshi khou rwiwa ndi khou totiwa ngori ndi ambesa huḓa ho ḓo dala mashaka no bva ha mashau na nzhelele ho ḓa nga vene vho ḓa vha tshi ri vha khou ṱuwa matshelo vha spenda the whole week hanengei hu tshi khou ḓifha ro eḓela sitting room u sokou ṱanganana huḓa those fond memories, you know. So afha tshikoloni ri khou mona tshikoloni tsha Tshikeva kha ḓo ntshimbidza lwendo lwawe lwa tshikoloni uri o vha ṅwanaḓe mafhungo a pfunzo dzone a vha tshi khou ḓi dzi funa hanefha tshikoloni a kha ḓi vha kha magudedzi aya a fhasi na musi a tshi ya kha sekondari Tshikeva ndo thoma Tshikeva grade 1 Christian school wabo very strict very regimented mara I think ndi zwone zwe zwa mpha I guess the discipline and the faith that I have kha Mudzimu. And then, fortunately, nda one opportunity yo uya Canada exchange program ya Tshikeva, grade 10. And that was very much eye-opening in terms of, na mashongo anda. You know, the world is my oyster. Even though ndo yasa exchange program or exchange student, ndabuya, nda decide hanefori, I think I want to expand into science and maths. So I urged my parents, suddenly. Ubva Tshikeva ndayambirwi ndika grade 11 because I needed the challenge and in my heart nda ndiko ṱoḓa u vha dokotela nda ndiko ṱoḓa ita something in the maths and science field u tevhedzela makhulu anga vha dokotela ya homeopath ndayambirwi from Tshikeva, but that laid a very solid foundation. Tshikeva o to amba ngo the teachers, the curriculum na dzikhonani dze nda dzi ita ndi Tshikeva, we still somewhat in touch, we still keep in touch na zwino. A tshi khou aluwa nga itshi tshifhingai ndi khou pfha hu na bono ḽo ṱoḓa u vha dokotela fhedzi a tshi kha ḓi vha muṱuku ene muṋe o vha a tshi khou ḓi vhona khou tama u vha mini nga murahu musi a saathu ṱoḓa u tama u vha dokotela ngo vhona gugu. I think vhabebi vhanga vho zwi vhona from an early stage uri hoyu una na vhudokotela una ḓo ita because I mean nga dzi weekend ri ḓa ri khou imbelela. I remember my father vha ḓa vha khou recorda nga tape recorder ri tshi khou imbela na murathu wanga ri tshi khou ita dzi drama skits ri tshi khou vha kopisa cause ngani muimbi. But now he's a professor of music. So rachi vakopisa vachiita dzi opera singing dzavo richana dzi choireni na mini zvote. So I think innately mune mbiluni yanga ndachikuzvidza zvori the arts is where I'm meant to be. Mara because obviously ndiva ndichikotoda u tevedzera khamusi path ya makulu anga. Because I loved him so much and he had just passed at the time, so I thought somebody must take that on. Let me try zvakudokotela naho zvisongoitea ngoraro, but I gave it my best shot. Mara zvachibonera umntu udova in the arts zvachibonara. Musi aisera achia Canada
zwa vhudokotela zwa sathu to hai hawo kha ḓivha mafhungo nda sokou vha ṅwana wa tshikolo. I don't think I really had a clear path ndi khou ṱoḓa ita mini, mara zwa tshi vhonala uri hoyu funa u imba u funa no actor, but I don't think I'd mapped it up for myself uri ndi khou ṱoḓa u vha mini at the time nga grade 10. Zwino angei Canada ndi mini zwiṅwe zwa zwithu zwi a zwi guda zwine a ri arali nda ndi songo ya Canada nda ḓo vha ndi sina hezwi na hezwi, nda ḓo vha ndi songo guda hezwi na hezwi? Okay, I think outside of mini education ndi vhona ungari ndo funa the way okay, so musi ri tshi hanengei ri vha na host family vhane vha ri hosta, a ri dzuli tshikoloni, so it's almost like vha to volunteer uri hu ḓo vha na matshudeni ane a ḓo vha a South Africa gai ri khou humbela miṱa ine ya ḓo volunteer uri ni dzule navho for this duration of time. So that host family, I remember them clearly, vha the Hamomans. They had such a strong family bond. Hey, nduri baba ba chithu chithihi. TV saboniwi. TV comes, ba story comes once a week ri ḓo vhona TV. And nṋe nda ndi tshi bva hone TV, I mean, ri ḓidzidza nga TV. Ri dzadza ri khou vhona TV. Tshiṅwe na tshiṅwe ndi TV. So vho mpfunḓedza uri na uri muṱa ri tou vha na vhukonani. Yes, ndi khaladzi anga, yes ndi murathu wanga, yes ndi mukwamana wanga, mara a ri ḓivhane, kha ri dzule roṱhe, ri dzinzane, ri ṱwe roṱhe. Na musi ndi tshi vhuya hayani ndi a humbula ndi tshi vhudza vhabebi ndi tshi ri kha vha tsime TV, vha ri vhathu khou ita mini? So even though vha songo instilla art kana drama kana zwa maths kana zwa science kana zwa tshikolo zwa vhutshudeni, na zwino hune nda vha hone na musi ndi tshi khou alusa vhana ngai ndi a humbula the moments uri ro ri tshi dzula fhasi ho vho tshi imbeleliwa, ara songo yo kerekeni ra tshi ta thabelo, ra vula imbuku, ra ra ḓifheliwa ngo sokou vha roṱhe ro dzula roṱhe. So I remember that one thing. Zwino musi u tshi ḓa ene a tshi ṱuwa a tshi ya ngei Canada, uḽa ṅwana wa ngei muḓini u ḓa ngeno hawe? Hai, azwiti ai hangu vhuya, mara nga Facebook fortunately ri amba roṱhe, na zwino ri kha ḓi amba. U na ṅwana o maliwa, na nṋe musi ndi tshi maliwa ndi tshi vha na vhana ndi amba uri oh Yolanda 1 2 3 1 2 3, mara na tshifhinga tshe a vha khou ṱoḓa u ḓa ngeno, but for missionary zwezwo ndi mini zwo funza vhathu nga Bivhili, but a zwi ngo fhedza zwo itea, I think because of COVID nga tshila tshifhinga tsha 2020. U bva hafho ndi zwi ya tshiya Mbilwi, roṱhe ri a zwi uri Mbilwi a si tshikolo tshine tsha sokou tou iwa nga muthu muṅwe na muṅwe uri ṱalutshedze, and o amba uri o vho no vha na lutamo na lufuno lwa maths na science. Zwa tshimbila hani musi a tshi swika Mbilwi? Zwi tshimbila zwavhuḓi badi, zwo nyaga u konḓa u dzhena ngori at the time Ramgondo vhe vha principal vha vha tshi khou ri a ri tendeli ṅwana wa grade 11 a tshi dzhena, a ri admiti ṅwana grade 11, mara khutsi anga vha mphelekedza vha vhona na dzi maraga dzanga dza the previous years ndi tshikeva, vha ri oh okay fine, u ḓo ḓa Mbilwi ri khou mutendela kha dzhene. I remember I went there, culture shock yone nduri zwo fhambana badi na tshikeva, ngori tshikeva ri tshi dzhena tshikolo magete a valiwa. Mbilwi una freedom of choice, which also taught me uri u vhala bugu iwe muno to ḓivusa nga alamu. Vhabebi vhao it's not like vha ḓo vha vha tshi khonisela muraho vha tshi khoni homework ndi mini, so zwo mfunḓedza na responsibility nga maanḓa, na mini na structure na schedule, mara na challenge dzi a vhuya fhalani nga maanḓa dzi a vhuya, dzi a vhuya, and no competition, mara ndakona nda phasa na matric yanga zwavhuḓi. Ndi khou vhona a tshi khou sedza nda sumbedza uri u khou humbula tshila tshifhinga, ndi mini zwine zwa khou ḓesa nga maanḓa muhumbuloni musi a ngei Mbilwi? Okay, tsha u thoma just to keep it light, ndo vha ndi sa pfesesi uri arali hu ri transport yo nsia, thi ndi transport ya vhathu vhoṱhe, arali ndo siwa nga transport kana yo lengo u ḓa nda swika tshikoloni kha soko dzhia after 15 minutes, ndi khou rwelwa mini? Nduri it's one of the things where Ramgondo nduri nda tshi ḓo ri kha vha ime vha sathu nthwa Ramgondo, I understand you're this big scary principal vha officer, mara vha sathu nthwa a thi khou pfesesa uri ndi transport roṱhe ro bva roṱhe ri khou tsa hafha transport vha khou i vhona uri ndi yone yo lengaho, ri khou rwelwa mini? Ndi uri kha vhana vhoṱhe ndi uri nda sa pfesesi that sezwi ndi khou humbula uri mara havhala munna he was smart, intelligent, vha na vhuṱali, mara discipline number 1. So that's the funniest zwine zwa khou tou nseisa nga maanḓa, mara tshiṅwe ndo ḓifheliwa nga maanḓa
ndingari mini u dzhena mbilu nda sa zwi ḓi uri una tshirunzi tshori wow ndo kona pela fhethu dzi a vhuya, and I didn't think ndi tshi khou bva tshikevha I would have been able to do all that. Ndi a humbula na muyanga vha tshi ri u khou tou rea alamu kha vhaṅwe vhathu kha musi vho hulaho with that type of structure vha nga vhona uri Fulu a si zwithu zwo raloho, mara kha nṋe ndo ḓi ṋea challenge, and by the grace of God nda mangala ndi tshi khou phasa zwavhuḓi matric nga dzi distinction dzanga, and somehow somewhere nda kona u ita na vhukonani hune na zwino ri tshe ro farana in the midst of all that. So really those 2 years yeah, nga tonga ndo dzhena high school yoṱhe mbili, those 2 years they made an impact khulwanesa kha vhutshilo hanga. Fhedzi a tshi khou aluwa hezwi a tshi khou amba zwo uri ene vha muthu ane vho ro vha tshi funa nga maanḓesa u imbelela u tshina na mina zwoṱhe, ho vha na Mary and Joseph musi hafha kereke. Do you know that? Yes, I guess. Miss P, okay. Yeah, I guess kerekeni, which is, yeah, man, okay. Research. Yeah, kerekeni rina these mitambi ya Christmas. Una vhaṅwe vhe nda tshi vha funa nga maanḓa vho Mrs. Mashamba. A family friend of ours, and babachi bambidza vha Raymond rina mutambo wa Christmas zwa thoma ndi tshe muṱuku ndo thoma sanyi kha musi vhaṅwe vha vharunwa ṅwanda vha baby Jesus, and vharunwa be avha ambi ndi soko mara zwi khou thi ndi khou vhoniwa zwi nga murahu nda vha baby Jesus nena hambi nga murahu nda vha mini vhalisa, and then finally I became Mary. Wow, such a, Mary, such a big honor. And yeah, I guess that's where it started. What diba? You just reminded me of that. No, or that's actually where the drama bug started. But yeah, for a while, like I think that was a thing. Every Christmas, ngadzi holiday, ridovara chikoriesa kerekeni ya Roma. Yeah. The nativity story achidinga chivenda ifemini nativity story mara yeah chitori chechila chobeba mrana Yesu Kristu. Yeah. Then adovamba mafhungo uri musi a tshi khou phasa ho vha na dzi distinction ndi khou sokou tou lingedza u humbula uri musi muthu o wana dzi distinction ana maths ana science vhathu vha tou nangela iwe uri ku funa u ita mini kha ḓo nkhumisela murahu ḓuvha ḽe a phasa ngalo maipfi e a vha khou bva kha vhaṅwe vhathu vha re nga nnḓa vha vha khou ri mini zwi tshi ḓa kha buḓo line ene a khou tea u ḽi tevhela? Ndi nga tori amba ngothi ndi nga tori mini ndi lucky uri babebi vhanga na dzi relatives kana na vhangana vhanga dzi family friends a vha tou imposesa mihumbulo yavho kha nṋe so they always left me uri ene khou ṱoḓa ita mini mara obviously vhathu ndi sa vha ḓivha uri dzimaraga dzo tou rali zwi amba uri engineering at the time nṋe vha dzi millennials engineering medicine mini but at that nga hetsho tshifhinga khutsi anga vha tshi khou thoma u shuma TUT kha musical theatre performing arts department nda amba nda ri papa ndi nga zwi funa u auditiona ndi khou tama u ita musical theatre ndi hune vha combine the art of music and the theatre, which is drama, which for me fascinated me so mangadza nga maanḓa because I'm like ndi ḓivha drama ndi ḓivha music, but now the combination of the two I'd like to see or amalgamation what does this mean. Ndaenda audition nanga ngoho and then I got in. So for namsi ndichi dzhena because of the expectation that I had not vhaṅwe vhathu ni I remember that whole year vhangana vhanga vha tshi khou ya vho vetse vha tshi khou ya vho UCT vha tshi khou ita dzi actuarial science vha khou ita mini ndi tshi khou zwifha ene khou ita mini ndari ndi khou ita gap year because ndo vha ndi tshi khou shona uri ndi nga tou bva mbilu nda ita musical theatre na ndi nga tou bva mbilu nda phasa ngo rali nda ita musical theatre na zwithu zwine PhD kana Venḓa a zwi ngo tou ḓowelea a zwi ngo tou ḓivhelea none vhathu a ni gudeli u vha kha TV a ni gudeli u ita u actor kha generation ni sokou ya thi nga nḓivho yavho lack of therefore so I think nda ndi khou shona
the closest people vangana vanga va tsinisa ndi vone ve va tshi ḓo zwi hetshi tshi khou vhala tshi khou ita first year TUT musical theatre, but vho makhulu vanga na mini I kept the lie on for a while until I couldn't. Okay. Yeah. Ndi musi tshi khou ita ṅwaha wo thoma. Yes. TUT. Yes. Nga hetshi tshifhinga ndi musi ana mukala prof ndivondwa Mato George. Yes. Mugobani. Yes, my dad. Baba mudededzi wawe. Hi, Baba head of department ya performing arts. Performing arts huna jazz, huna opera, huna dance, huna musical theatre. Okay. So nenda ndika musical theatre department. Zwino ngoralo abe uko dzumba misani ahuna vhaṅwe vhathu vhane a khou ṱangana navho afha TUT vhane o dzhena navho murahu ngo vhe Not even TUT. No, not at the time. And I mean, performing arts. Think about it, Mbiri Chikeba. Auna mutu in at least in my year, in my generation, even bakumbuluita drama, kaneveno bakumbuluita musical theatre, kaneveno bakumbuluita opera. I remember at the time in the entire department, so no, I kept on the life for a while. Pedzi apa yani bakumutikeza na bana bamiwa bakumutekeza ngamanda bakuntutuwedza bakuntikeza bakunsupporta. At some point unadzi plays and then generera habori, you know, theatre, you need people to come watch. Bachidda myanga bachinamera bisi badda batalera bomane banga bomakadzi banga ndandiko supportiwa ngamanda. Ena na bana bamiwa wena bushakade very close nete ritsinisa ngamanda. Like I said, so Thomas zongori kari tsime TV kari be roṱhe kari divane na hayani robarina uri I think twice or three times a week rushing adzura after zwiḽa Madekwana or before right at Tabero, just, you know, so rina vukonani rina vushaka tsini, especially my sisters, obviously being girls rasidzana, so we have a lot in common. Yeah, ndina muledze nena wana ndi mutambelo wane. Okay, cool. Ndikhulumisa muhashi na vhathetshelesi ana khou amba ndi takalani Matshava mukomana wa Fulu Modibedi. Sa muṱa ri ḓihudza na u ḓikukumusa nga Fulu. Fulu o vha a ṅwana o ṱalifhaho tshikoloni. Hayani ri vhana kha vhabebi vhashu, mara roṱhe ri a zwi ḓivha uri a hu no no vhambedziwa naye nga vhuṱali. Ro vha ri tshi tou zwi ḓivha zwo ri tshi ḓa kha zwa tshikolo uri bitha roṱhe. Lune a tshi swika sekondari o ḓiwana a muṅwe wa vhana vhe vha ṋangiwa u ya Canada kha exchange program ya tshikolo. Fulu o vha a sina vhuṱali kha zwa tshikolo fhedzi. Zwine vhathu vhanzhi vha sa zwi ḓivhe ndi zwa uri Fulu u a kona u ola, u ya tshina contemporary dancing, tap dancing na ballroom dancing. Livhuwa uri Fulu o ṋanga zwino mu ḓisela dakalo na zwine a zwi konesa u bva vhuṱukuni. Sa muṱa ri mutamela mashudu Fulu, ri ḓi rwa khana ngaye murathu wanga. Mudzimu kha vha mu engedzele, kha vha mutonde. Sisi Pai. Oh, ndimkovana wanga taki. Oh, so sweet. Hey, sneaky. Achi kupa muledze ula ukupa mini nga ngomu hawo. Oh man. Udeba nga maipya pia. Wadiba. Zviyatakadza. Zviyadipa man ufunwa nga vathu vavo. Ngori nane ndiyavafuna. It's so nice to know that the love I have for, you know, my siblings, varatwanga, vakomana vanga, khaladzi dzanga, it's returned. And zvitukutuku zvine ndazviita nawo ndichikualuwa ndisati zovazvivona izvo ambori vachikuzvivona vachikundiva, to be known, udiviwa nga vathu vavo. Yeah, ndi zwithu zvanthesa nga maanḓa. Hong Kong, Nala, Lion King. Kantarushetse. Abe Lion King ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa. Yaba iwone mushumo wo thoma thoma ndichikubva varsity. That was a big deal. Ndingatori mini? Hey, the funny thing is ndo pedza third year yanga. Ndichiko nga December holidays ndo dala makwana mane wanga, which I usually did. Ndava ndichikuita audition nga maanḓa. Although ndava ndo ḓivhudza uri ndomela tshikolo ndaita fourth year yanga ya BTech. Nawo ndichiko audition. Ndauditiona Lion King November December. Ngadze holiday ndabuya yani miyanga vachikusuko eno kosoko yotamba buchiro ukosoko ngano wanga mbiri. Kosoko tosoko yotamba buchiro
ndari mama nṋe ndo neta ndi zwino ndi khou auditioner ari hai kha umele a mani a ite dzi audition ndari ndo neta ngo auditioner ndi khou ṱoḓa u awela nahone ndo ḓi vhudza uri mini ndi ḓo mela TT nda ita 4th year yanga a huna thaidzo zwezwo ndo yo dala ninge a mungana wanga ndi khou wana call ya vhathu vha Hong Kong vha khou ri no wana mushumo nda vha foinela muyangana wa kutsanga a vha ngo believe thi zwino ndo ṱuwa yene ndi tshi khou ri ndo neta ndi tshi vhuya nda ri na ngo okay email vho nrumela zwa takadza nga maanḓa uri wow okay that short time yenda ndi khou auditioner zwi amba uri somehow thi ḓivhi nga Tshivenḓa u validatiwa ndi mini ndi uri ho tou vha khwaṱhisedzo yes uri ndi hune ndi zwine nda khou tea u zwi ita hezwi even at such an early age at an early stage ya career yanga nda ya Hong Kong nango my first job ever nda ṋamela flight khezwiḽa ndo ṱuwa 13 hours straight 2 years miṅwaha mivhili ndi tshi khou ita Hong Kong and Disneyland. Also, Disneyland. I mean, what a dream to be working at the most happiest place in the world. The slogan is the happiest place in the world. And then I go for that short period of time, ndo diperwa, ndo hula as an artist, ka field yanga, independence, udimela nga yanga milenje, udibur okay, ndi shango lingwe. Can you imagine nichikooleliwa in Hong Kong dollars nduri zvino ndikoteyo ita mini financial management zvinhu ndikoteyo vhulunga tidizvo nditozvitisani and at some point musi ndianenge ndazviona zvotonga ndono I've reached a ceiling ndikopfa ndichikotoda ita something more ndavafonera vabebi vanga which I usually do, you know, even at this age ndonotorali ndi mufumakadzi ndi mme I still feel like nditoyamba navo ngori ndivone veva-investor in this career in whatever move I'm about to do. Mama papa ndikumbuleta so vazvivonisani mama papa ndikumbuleta so you know, so ndavafonera ndari ndikotoda uvuya vari kuvuyiswa nga mini again ndari ndikotoda uita ila biteke na ndikotoda ita mara nga mbilu ndichikoda zvori hai tikotoda ita biteke mara it's the only way ine vangambofolola uri khandivuye ndova ndichikotoda upesiwa the film industry ndozvipfa zvori I think I've reached a ceiling nga theatre ndavuya rorangano ndidita biteke nango ndichivuya vari zvino application mini ndara ndikoita matsina nne ndichikoitani ndikonamira taxi ndikoya sasani ndikonamira taxi ndikoda SABC ndikodishina muvanga ndikodishina scandal ndikodishina zvote ndobudzana naagent yanga because nga mbilu ndakudza zvori I think film is where I want to be, television is where I want to be, not so much theatre. Ndopfa chikwama mafhungo a agent oiwana sathu ya Lion King kana oiwana agent ndoiwana so musi ndichi UT una dzi third year performances dza part of exam the examination ya vhorine reta all these other theoretical exams dance mini and then reta performance exams so by invite the agent at that point because vamwe vhathu ava third year yavo ndiyona ine vava vakopedza ngayo so it's necessary for the agents to come so that they see the talent that's coming into the industry so ndomuwana musi ndichikuita third year exam yanga amfonera ari I'd like to be your client so I was like okay so ndichibuya I told her I'm back, let's work. Zvimwe zvemukomana wamba zvo ndizvo ri wakona uimba na Lion King asada swika nge Hong Kong ara vasa kunoimba Absolutely. Nechituvye na mupfa kuimba Fulu yeah ndiyakunoimba Aibo, Miss P. No, and also I'm recovering from the flu because when I took that. No, I'm very proud of my voice. Okay. Nangori ivakamyanga na kutyanga. Ndimpoe mdzimane ayona. But I am recovering from the flu. And I took that. But also ndinarimbo with my husband. Rufite ndani. Yes, so you guys can stream it and download it, Spotify or udofa ndichikuimba like no auto-tune, nothing, ndiyaimba. And also musical theatre tiri ndasingasijeni ngabe ndisakuimba like you said Lion King ndasingasikuimba. Yeah, so it is a part of me. Zvimwe zvithu apo zvinoyenga richizviamba ndizvori musi richikoḓi tiri zvino richikodzudza ino mbekanyamushumo riadhiamba na vhathu vane vavuri vatsini zvimwe zve vhathu vasumbesa zvone zvori naamba nga Fulu nikhamba nga muthu ane vhori u ṱoḓa uri zwithu zwive zwo to kuna nga maanḓa zwine nga luisimane ri zwivhidza uri ndi perfectionist tshiṅwe tshifhinga upfhi Fulu na musi arali u khou rekhodiwa a nga rekhoda ari kha ri dove futhi kha ri dove u swikela ene a tshi pfa uri u khou pfa uri zwo dzula zwavhuḓi aish waḓivha a ḓi zwo ndi zwona gai ngo
I guess again the baby banga, and also just I guess Vhufumi, that Vhufumi, type A personality. Mara zwino ndiko I think ndiko vakazvo ndiko adjusta ngori vutshilo is not always perfect, especially in our industry. Chimwe chifhinga time is money. Nga maanḓa arali ndi tshe muṱuku zwezwi a lot of the directors ndi shuma nadzo na dzi actor vha tshintendela uri okay Fulu kha ri mufhe iṅwe, mara zwino I mean at some point one is enough or two is enough azwone. So ndiko guda uri vutshilo vhu perfect na mushumo ungasibe perfect nazwo zwine vha ḓa uzwi recorda tshiṅwe tshifhinga in the imperfections kha dzi flaws kha zwezwo zwe zwa khakhea ni nga wana unaka some beauty zwi hone kha zwezwo. I think I'm learning that zwezwi tshi khou shuma ngauri ono shuma nnḓa like Kenela Lion King a dofta vhuya fhano kha Afrika Tshipembe a ḓa shuma kha dzi fiḽimu dzo yaho ngo fhambana. Ndi zwifhio zwine a zwi vhambedza kana zwine a ri nga ngei zwi khwine nyana zwa nga ngeno zwi khwine nyana na zwiṅwe zwi a zwi guda zwine a ri nga ngei ndo guda hezwi kha sia ḽa kushumele? Ndi nga si ri na zwifhio zwine zwa vha khwine kana zwine ndi zwi funa zwoṱhe vhuvhili hazwo ende zwo fhambana in their own rights. Discipline ya theatre yo fhambana kha discipline ya film and television, mara a zwi ngo tea uri zwi vhe zwo fhambana ngori actually zwi tea u fana. Ndi khou tou vhona zwino nga because I guess rine vha film and television nga to fimi ri vha ḓivhalei more because una television na accessibility, huna vhathetshelesi huna vhaṱaleli, mara kha theatre especially because I tou vha accessible to rine khamusi vha Limpopo kana vha kule a vha tou ḓivhalea, so they still maintain that discipline. Mara zwi tea u fana muthu a ḓa mushumoni o ḓa mushumoni, muthu kha gude script tshawe, muthu kha ḓe a tshi khou vhonala uri you know what I mean. So ndi zwi funa u fana man, and nṋe kha nṋe ngori ndo guda musical theatre hezwi zwine nda khou zwi ita kha screen ndo zwi guda kha theatre I carry it on, so zwi khou fana kha nṋe zwi khou fana. A nga ri mini njengo muvheya khonani nyana ti ṱukuṱuku okay so look hu na vha-acti vhane vha vhori vho ya theatre na vha-acti vhane a vhathu vhuya vha ya theatre. Hey. Nṋe nga kuvhonele kwanga ndi vhona hu na phambano. Kha ḓi nṱalutshedza uri u vhona u nga ri ndeme ya uri muthu a thoma ye theatre ndi ifhio, zwi thusa hani musi muthu a tshi vho ḓo pfulutshela ngeno kha fiḽimu? o ḓivha tshiṅwe tshifhinga zwi a vhonala, mara tshiṅwe tshifhinga arali muthu ana mpho yawe ene muṋe honestly mpho ndi tshiṅwe tshithu tshine na education na tshikolo ndo vha ndi tshi vhona nga zwi a vhonala kha nṋe because nṋe ndo bva kha muthu o funzeaho kha zwithu zwa drama and art, mara nda zwi humbula zwavhuḓi what if ngavhe ndi siye tshikoloni ngori khutsanga na miya nga thivha nadzo dzi recording tape sa zwine mukovhona nga khamusa zwone ndo vha ndi tshi vhona lo ndi muthu wa art, zwino ngavhe ndi sa ye zwi amba uri somehow someway mpho ilani ya ḓo ḓi vhonala uri muthu u na vhukoni ha hezwi zwithu a zwone. So I think zwi vhonala khamusi like I said nga discipline, nga vhuḓifari ha muthu musi ono swika kha iḽa industry uri o ḓela zwithu zwone na o ḓela u vhoniwana kana o ḓo u display ḽa mpho ye mudzimu a muṋea yone na. I think those are the small little differences zwine nda nga tori zwi a vhonala, mara a zwi vhonali nṋe ndi tshi khou tou sedza nga maṱo anga. Una vhathu vhanzhi vhene a admire na zwino vhene ndi tshi sedza kana ri tshi ḓo amba vha ri vhona vhango dzhena tshikolo, but their instincts musi vha tshi khou actor, their reaction vha ita zwoṱhe. Zwino tshiṅwe tshifhinga na nṋe zwiṅwe zwine vha zwi ita a thi zwi koni, ndo ya tshikoloni, so I'd like to dispel that notion. Nene ri ḓo tendelana ri khou hanedzana kha ri tendela ri khou hanedzana madam, mara musi a tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa a nga ri tsha khwine ndi mini? A si khwine vho thoma vha ya tshikoloni? Hai, ndi zwone zwine na khou amba, that's why ndi khou sumbedza a thi ḓi nga Tshivenḓa discipline ndi mini. Tshikolo ndi tsha nṱhesa ngori mpho i nga sini, for instance mpho ya si nga singise Hong Kong, mpho ya si nga singi mphe resume ya si nga si mwinise SAFTA fedzi. I needed the agent. How did I get the agent? Ndi khou nda ndi tshikoloni ndi tshi khou performa. I needed the structure, I needed the methods of acting, I needed to know uri u durula ndi mini. I need the discipline ngori as much as you see the lights and muthu khou bva kha TV u khou funwa nga vhathu, there's the work ethic.
there's the studying of lines, there's the knowing where to no dzula ngo rali vhathu vha nga soko ri ndi nga zwi ita. I'm looking at it and it's hard. It's hard. Zwi a konḓa, you know. Yes, there's time and experience, mara tshikolo ndi tsha nṱhesa. Nṋe ndi ri tshikolo phanḓa ro amba nga zwa talent, mara school is very much necessary. A vhuya Hong Kong kha ntshimbidzi mishumo ine o i shuma o ri mu vhona ro thoma ningi kha vho Scandal a ntshimbidzi mishumo ya a i shuma ri dzhena na kha film ya Yanda. Ndo vhuya Hong Kong nda audition, and the first thing that I got was hu tshe na Mzansi Magic Bioscope ti nda wana bioscope yo no pfi Remix. Ndi tshi ita zwo imba na kha yeyo, so that was good because you're going to gudisa the difference between theatre and a film. Theatre tiri you project, you are loud, right? Because chimwe shingani na dzimaiki. Zvino ndika film, I remember for the longest time because Fulu asongoto welela. Oh my giwa, we can hear you fine, you know. No good at the angle of the camera, because theatre you have to present yourself to a broader audience, to vhathu vanji vodzula kule na tsini. So that was the first one. And then after the longest time, ndikoaudition, ndawana Scandal breakout role yanga ndichifi Anzani Muneri. And that was also school in itself. Ndodifediwa ndanenge zvendaguda ndi zvinji na character yanga, the things she went through, zone challenge and nesa range in acting, the emotions nda experience safuru ndokona dzishumisa in that character. The next thing that I did, the Ayanda, the feature film directed by Sarah Blecher, yoba I Sidzi Cinema, Rayanaka, the Cannes Film Festival, which was honestly an honor. Zwazuzantesa, the work that we've created, na character yen ndakono idisa, you know, uipabuchiro yofuniwa na kamashango mangwe, just not in South Africa, and the impact that it had. Yang award na my first SAFTA, South African Film and Television Award, which in itself ngoe, yeah, it was another validation. This is where you're supposed to be. Your peers, your colleagues, na bataleli bafuna bushumo wawe. Yeah, na minizungwe. Yeah, I think the first mubango, ndajenaka mubango, which is, I mean, that is just, it's a dream, right? Ngori, ndi ruambo rwashu, ndi bathu bashu, ndi stories zashu, you know, we tell our stories for our people, and hopefully the rest of the country nabone bado chifuna. So even though it was a short stint because of scheduling complications, at the time ndichiwana muvangoi ndova ndikaringa flies neyo ndi muvenda ndichifi rendani but vanje vari Bumbaye because one of the characters vachi rendani Bumbaye. But because of that, which in itself is a good problem to have because you're booked and busy, you are young and you're in demand, so it wasn't so much a problem. It was good to know uri ndikoricha mubango because I'm pursuing rendani, another muvenda character, a venda story, samusangwe, msizano wa musangwe, which is very asungoto dibaleya ngoraro, you know, it's not normal, and it was beautiful. You know, ndatangana na vamwe vene ndavafuna na industry, Shoni Masuta, Vere, you know, Mpo, Ntati, ndashuma na vatu vene vori in the industry ndavafuna, and I look up to them. So it's been beautiful. Asungwe ndikokhera ndindira you'll direct me. Yeah, aunana thaidzo somuvirela. Uchikochira nga mandesa kha ino ninda uchumoyi utangana na bathu vane va dzikhonani va mashaka. Ndo pfa tshikho ṱalutshedza vhaṅwe vha hone vane havo vhathu rono dzula navho kha ino mbekanyamushumo. Kha ṱalutshedza vhushaka vhune havha naho na vhathu vane vha vho ndi mashaka o to ḓi ṱoḓela vane vha vho ri o vha wana pa kha ino uchumo. Ndi mashaka enda to vha wana ene ndi sako to ṱoḓa zwezwi ndi mushumoni nda sako ri oh kleps inwi kha ri ambe, and not just because ri share uri nyambo nthihi uri ri vhavenḓa, mara ngo to vhona uri mini dzi morals, mbilu ya muthu, u funana, u ḓivhana,
you know, and ri wisharana zvibuya pedzi in life. So those are the people that you carry, even if basi batsini mara, you know, in petune abori kamsidzi kamarani dzine you are not in bakwamba zvibuya pedzi ndo tembori bakwamba zvibuya pedzi. Shoni is one of them. Love her dearly. Ndurimbiriawa, she's just open, just a bundle of joy. An actress as well, very good in her field. Very phenomenal actress, not only in Karuambo Rashu, mara ukonya dzimwe, which I admire and I aspire. Not only because hey, for the vendor speakers, but also to be proudly South African as wamba nyambo za Africa chipembe, azone. And to go against the grain. Usumbedzori never vendai. Yes, rina nyambo yashu. Mara, hototo na dichimuro neba recorda. Or we are fluent in other languages, not just English, not just Chipedi, Chisotho, Chizulu, you know, and that's something generato udrakana ngazo. We are adaptable ngamanda. Ndofa kwamba zori kama sinoti ngauri mishumo kari neva venda ndiminji mara. Ndiminji. Neke zindi hapa. And it's not like I'm very fluent in Sotho. Ndoto dipa zino Chisotho ngani ngamuna wanga who's Sotho. But ndikoshuma. Even before Mubango, you listed my resume before Mubango. Ndo ya Lion King, ndimuvenda. Ndichidiba venda in English pedzi. Ndo itayanda ndimuvenda. Ndichidiba venda in English pedzi. Luckily, because of my talent and my skill, ndajena ka scandal chando dishina ene ka script ka brief bori ndimutswana no dvara Stingberg. Ndari ndikouya. Ndari sorry, can I speak my Venda language? But yes, you can. Ita audition nga Chivenda, but chincha the whole character from an tswana name bachifinyikana vari udofi anzani muneri udo vamwana na storyline chawe, you know what I mean? So mishumo ihone, when the skill is there mishumo idova hone. Ndandi kunyangodza nepo uri zvamburi kare laverese uri mutu kave na bukoni uthoma mushumo zwi yakonedza uri ube usiwo mara uiteliwe inwi ngathani ya bukoni vune na vanawo zvikupfala tinamuwo mulaedza kwe titorira Fulu mukomana wanga mbilu yanga yo ḓala dakalo u amba nga inwi. Ndi nga thoma gai mara musi mudzimu o ri ṱanganisa sa murathu na mukomana kha Ring of Life season 2, I found myself with the absolute pleasure of spending the year with you, Fulu, and ndo guda zwinzhi. No mpfunza nga u actor, no amba na vhathu na vhutshilo hanga. I'll never forget those moments. I walk with all of those lessons. Namusi yo Fulu ndi anifuna nga manda. Ndi ḓihudza nga inwi. Ndi nifuna nga manda. Love your little sister. Shoni Sani. Oh, beautiful, Shoni. Achifirutendo, and I decided to call her Tendi because Mratwanga, just for familiarity, ngorokotama Mratwanga pitendani wapkuma. So I thought it in the movie Tendi so that it feels like, you know. And from there, mukonani ashu no nebushaka. Like she said, rizvezvo kwambara relezoro apo kutse ashu vojena vothe vavadzikonani UCT vadzura vothe. So we're like, wow, look at that, such a small world. Her na Maduva at the time, Gori Maduva achikotamba miashu, Maduva Madima. Oh, she's one of the people venengoi. Phenomenal actress, phenomenal vocalist, phenomenal singer. Duri the discipline in her voice, in the way she carries herself. Chirunzi chawe. Like it was beautiful to just watch. So it was Miashu Maduva in the acting world, Zana in the Nashoni. So that little triangle. Wow, that's such a beautiful message. Ndori wesa. But vanjivamba nga vuva hawe na maitele ona zvinoitisa zvone zvine nga maanḓa sesa zvitalela lutendo kha ri ḓalevhelesa lutendo lo shela nga nḓila ḓo mu fhaṱa uri ave zvine ava zwone na kuitele kwawe na nga nḓila ine vhathu vha mu vhona ngawo lutendo kha mudzimu. I need to make the distinction because vhathu vha lutendo ri ḓizwo khou tenda mini tenda kha mudzimu uri sikaho mudzimu we mianga ndi tshe muṱuku baba vha tshi make sure ndi muḓivhe ri tshi rabela ri tshi kerekeni
namusi ndiche muṱuku kana nda ri mama zwi khou tou ita ni tshikoloni kana ndi grade 7 kana ndi grade ṅwananga kha rabele u khou pfa u vhavha kha rabele kha nṋe it means everything ndi nga si vhe une nda vha hone zwino nga vhe hu si mudzimu. Yes, you know, dzi stages a vhutshilo, teenager what mara ri vhuya kha nnyi kha mudzimu ndi dzi thabelo dza makhulu anga dza vhabebi vhanga dza vharathu vhanga na vhakomana vhanga. It means so much to me. Ndi une nda vha hone zwino because of God. Namusi ndi sa tendi khaye tshifhinga tshine khamusi zwi khou konḓa zwi khou vhavha mara mudzimu wa fulufhedzea. Ndi na vhuṱanzi uri wa fulufhedzea. Ndi fhio vese ine ya mutshimbidza hoṱhe hoṱhe kha nyimele iṅwe nayo? Ndi funa some 1-to-1. I lift my eyes to the mountains. Where does my come from? It comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Nduri isumbedza nduri uri thuso yanga ibva kha nnyi asi soko vha mudzimu, the maker, musika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi anga si laṱedzi, mudzimu wa Israele. Ndi i funa iyo vese nga maanḓa. Ndi dovha nda funa obviously Psalm 23, 23 years. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. What's the nga Tshivenḓa? Hayi ene. Yehova ndi mulisa wanga. My mom is looking at me rolling her eyes because ṅwananga ndi ḓivhi nga Tshivenḓa, ndi ḓivha nga Tshikhuwa. Ndi tea u dzi guda na nga Tshivenḓa. Ngo wamba ngo. Kha ri lavhelese zwipuga zwine ono zwi wana zwa amba mini khaye? Ndi tshipuga tshi no nga Best Actress kha 12th Africa Movie Academy Awards, Best Actress kha Film and Award, 10th South African Film Television Awards SAFTAs, 2015 Africa International Film Festival. Izwi zwipuga zwoṱhe musi zwi tshi ḓa kha ene a ḓi pfani zwa amba mini? Izwo zwa ndeme ngori like I said before, zwi vha zwi tshi khou not only nṱuṱuwedza mara zwi khou validata uri ndi hune nda khou tea u vha hone hafhanoni. Zwi amba uri zwe vhabebi vhanga vha vhona, zwe mukomana wanga vharathu vhanga khaladzi anga dza vhona ndi tshi khou hula, zwine vhathu vho no nga vho Shoni vha vhona musi vha tshi khou shuma na nṋe, ndi ngoho zwi khou vhoniwa na nga vhaṅwe, not just because Fulu ri a mufuna, zwi khou vhoniwa ndi vhukoni. So it makes me feel very proud and almost like the profession is serious. We're not just playing dress up, you know. The profession is serious. Ndi zwithu zwihulwane zwa nṱhesa zwine nda khou ita. Yes, it's not rocket science, asi vhudokotela, asi brain surgery, mara na zwezwo ndi zwa ndeme. Khambe na vhabebi vha kha ḓi vha na kuhumbulele ko tou ralaho vhunzhi havho uri u ḓi wana khamusi ene u ḓi tou vha wa mashudu uri khamusi vhabebi vho tenda ngauri vha vha khou zwi pfhesesa. Vhaṅwe ngo ḓi wana u na muṅwe ane a khou amba uri nṋe ndi khou nyanga u ḓitela zwa theḽevishini vha ri hayi maths na science haningei. Ndi khou tama uri a tou zwi ombedzela naho o no ḓi thoma u zwi amba uri nayo ndi profession. I think nga maanḓa vhabebi nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga ri a konḓisela vhabebi ngori ri si khou humbula uri vha kha ḓumbula vha tshi nombula hula wa kale wa murahu. Hai, tshiṅwe tshifhinga vhabebi vha vha tshi khou sedza na ṅwana uri a tshi khou ri u khou ṱoḓa u ita hezwi zwithu u khou vhona nnyi, u khou vhona mini, skru u khou vhona uri u khou bva kha TV, u khou vhona uri u khou reilwa dzi goloi. Because arali ni tshi khou zwi dzhiela nṱha u tea u ḓa na plan uri okay mawe baba ndi khou tea u ita so nṋe ndi ngori khamusi a yoyo ya varsity hu na dzi program gai univeni u pfhi u khou ḓa mugedegede u khou ri fha dzi classes. Nṋe ndi tshi ya Joburg ndi ḓo ya hu na dzi course dzine nda khou ita uri na iwe sa ṅwana u vha sumbedze uri these are the efforts that I'm making to do this, not just uri ndi khou ṱoḓa u bva kha TV. Ngo tshiṅwe tshifhinga riṋe avho vhathu they give us a bad name yuri ri a bva afha ri khou ṱoḓa u sokou ita so no, na zwone zwi a shumeliwa, zwi a konḓa like I'm saying. So nga maanḓa yes ndi khou ṱuṱuwedza vhabebi uri kha vha pfhe vhana uri vha khou ṱoḓa u ita hezwi zwithu nga nnḓa ha dzi engineering na maths na science, mara na riṋe sa vhaswa kha ri sumbedze uri ri serious u ḓifunga. Kha ri sumbedzise vhabebi vhashu uri ndi khou ṱoḓa u ita hezwi na nga ngoho and this is what will come out of it. Kha vha sedze nnyi na nnyi na dzi examples na dzi role models dzine ra choose vhabebi vha zwi pfha uri ndi khou ṱoḓa ṅwana nga tshifana na hula, not hoyuni. Hu vhe na phambano zwine nda khou tou sa musumbedzisa. I know it's not what you asked for me to do, but now let me get into what you asked for me to do. Vhabebi
it's important. The field is important. Nabone bachi vhuya mushumoni vha tshi khou bva sibadela kana tshikoloni vha tshi funga TV vha khou vhona TV vha khou vhona riṋe ri khou shuma ri mushumoni. That is very much important. I always say this, or it's important. From the minute vha swika hayani vha funga TV from 6 p.m. to 9:30 muvhango tshi tshipela na ni khou vhona vhathu vha mushumoni na ṅwana wau khou ṱoḓa ita hezwiḽa zwithu. And yes, she will reap the rewards if they are good, if they train, if they are serious. Zwi serious. I mean, I'm living proof of that. I'm evidence of that. And zwi tshi amba uri a songo mbudziso na zwiḽa zwo zwi khou ṱoḓea uri ambe navho ngauri ra sa anḓana riṋe sa vhaswa na vhabebi ndi nga dzo tshi vha na mipfhudzungule kana u sa pfesesana ngauri vhunzhi ha zwithu ndi nga nṱhani uri a ri khou pfesesana. Musi ndi tshi tambula zwifhinga hafha ndo sumbedzisa zwo ri Fulu ndi muṅwe wa vhathu vhane vha vha uri musi u tshi khou ṱalela kha televishini a hone maṱo avho vha ḓo lavhelesa Fulu fhedzi nga nṱhani ha vhukoni vhune a vha naho. Kha ḓo lavhelesa uri u ḓilugiselela nga nḓila ḓe a dovha hafhu a ri ṱalutshedze tshiphiri tshawe tsho vha muacti hoyo o tou raloho ane a vha na vhukoni vhungafho. Okay, so nne I'm very pedantic. Ndi Miss P. Ndi strict nga maanḓa nga script changa. Nga maanḓa ndi tea u tshi wana days in advance. Ndi tea u prepare not only u memorize kana u guda maipfi ane nda ḓa ndi khou amba na muṅwe muthu mara u ḓivha hune character yanga ya vha hone in the story, in the movement, so that ndi kone u khavhisedza ndi songo sokou swika ndi ambe, you know, una maitele ane nṋe nda funa nga maanḓa ra ndo fhiwa character ndo i guda uri character hii ndi muthu a so, character hii ndi muthu a so. Ndi tea u apply hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwe nda vhudziwa nga dzi director na dzi producer kha heyo maipfi a sokou tou vha maipfi fhedzi. And I think zwiṅwe zwithu zwine ndi nga tori ndi preparation ndi zwine nda zwi experiencer uri zwine nda ṱangana nazwo musi ndi sethe na muthu ndi a reader uri ri khou tambisa hani, thi ndi mutambo uri okay u ḓo mposela bola nda i posa so, a i posa so, nda i posa so. So ndi a funa ri tshi tou tamba i si sokou tou vha nṋe ndo ima hafhaḽa ri sokou pfhi ndi khou amba maipfi, you know. So every time ri tshi zwi ita arali ra vha na take, arali ra dovholola lunzhi ndi a wana uri zwi a fhambana based on uri khou tambisa hani. And zwi fha na dzi director na dzi producer mini dzi option dzo shumisa uri ri dzhie ye ya thoma ngayo kana ri dzhie ya vhuvhili ngori zwi vha zwo fhambana. So ndi a funa u khavhisedza nga maanḓa uri zwi fhambane and also zwi vhe more real. Zwi nge ndi nṋe ndi khou amba na ene kana arali ndi tshi khou actor na muthu ane a vha uri ndi mubebi wangae, zwi nge ndi khou amba na ngoho na khotsi anga vhene vha vhidza uri papa. That's why most of the characters na musi arali a muvenḓa ndi ḓo insist uri just uri ndi mufhe muṅwe muvhala wa different. Ndi a zwi ḓivha zwo ri vhongola uri ndi ri baba mara can I say papa because that's how I call my father, instead of ma can I say mama because ndi zwine Fulu a vhidza zwone miyawe, so that na muṱaleli musi muthu a tshi khou vhona a zwi vhona uri zwi tonga ndi miyawe vha vhukuma, zwi tonga ndi khotsi vha vhukuma, so that at least musi vho awela vha tshi khou nṱalela kha TV vha tshi khou vhona hetshiḽa tshiṱori na muhumbulo wavho u bve kha zwine zwa khou itea vhutshilo navho zwa vhukuma, because that's our job, ndi mishumo yashu. Ri khou ṱoḓa uri vha awele, ri khou ṱoḓa uri vha escape, vha shavhe nyana reality yavho, vho ṱalela nṋe kana vho ṱalela nyinyi vha pfha uri ndo hangwa dzi thaidzo kana stress ya mushumoni, u maka mabambira matshudeni kana sibadela zwa zwi khou itisani. So ndi funa u zwi fha that personal touch. Fulu ene muthu ane vha uri ha tou vha na bugu ya dzi characters dzine ono dzi tamba mara dzi characters dzine ono dzi tamba dzo vha na impact. Musi a tshi amba nza ndi kha ḓi tou muhumbula zwavhuḓisa nga maanḓa. Ho vhuya vha na dzi characters dzine ono vhuya a dzi hana? Okay. Zwo ḓisa hani? Tshiṅwe tshifhinga i vha i vho sumbedzisa uri khamusi ndi ḓo vha ndi tshi khou ita zwithu zwine nṋe muṋe I'm not comfortable kha siko dzhia dzi sini khamusi dza u funana zwine zwa ḓo tonga ndi zwine nṋe muṋe ndi nga si pfhe ndi proud ngazwo. Kana ndo ambarisa zwiṅwevho ndi songo khavara hune nṋe muṋe ndi ḓo pfha ndi comfortable sa muthu. Yes, we are playing characters mara ndi tea ro fhambana nga mahumbulele. Tshiṅwe tshifhinga nangoho i vha i kontraka, negotiation i songo tshimbila zwavhuḓi, nda vhona uri for mushumo une nda khou ḓisa
na nne ndi business, ndi entity, na nne ndi ramabindu nga dzina langa. So I don't think I can do what you're asking me nga hoyu mutengo. Mara it's not often asikanji. Ndifhio character ya mukonḓelesa nga maanḓa kana ya muṱoḓesa nga maanḓa uri a ṋekedze no fhirisisa? Eish, o ḓivha dzoṱhe namusi ndi nga to amba iṅwe, seriously single nda ita about 5 years ago kha Netflix, because over yes, bubbly and everything, mara over party animal, you know, very single, very dating, like dating everybody, chichipapa chokambiwa na yayo ndinga umulonga ndingayihana, mara chungoyihana because that's a stage of life, you know, and at some point nane ndotangana nazo. So zonkonḓela because it needed me uri ndive a comedian, which I didn't think I was. How do I color this, you know, umuvhala omsidzana dineo ndimupa muvhala munzani, you know. So that was asongotokonḓesa mara zomubvisa out of my comfort zone. Kha ri lavhelese mafhungo a muṱa. Yes. Ono vha Fulu Modibedi, zwino amba uri dzo swika kholomo yange ya mugobani. Tumi Modibedi u khou mutikedza nga nḓila ḓe sa mufarisi wawe? Luckily and thankfully for me, nene uka automaka industry. Actually ukayo, because entertainment industry yo tandavua nga maanḓa. There's radio, there's music, there's, you know, there's many different fields. So one tikedza nga maanḓa ngori u a pfesesa not only, you know, the awara dzine ra shuma, but the nature of the job, the emotion involved, the up and downs dza dzi season, uri chimwe wa shuma chifhinga chilapfu, chimwe wa sa shume, chimwe wa shuma maḓuvha mavhili, wana tshelede ya miṅwedzi mina, chimwe wa shuma miṅwedzi mina, like it's, you know. So zwi a takadza vha na muthu ene uri wa kona u pfesesa, wa pfesesa nga maanḓa, and one thusa kha preparation. Ndi tshi vhuya na script asi muthu ane a ḓo uri wa zama uri u actor sa zwine zwa khou ṅwaliwa, zwine zwa thusa. Khamusi nga u tou pfufhifhadza ngori ndo pfha o kanda hanefho, ndi dzivhe dziṅwe dza dzi khaedu dzine a ṱangana nadzo ngori ndi khou pfha khaedu heyo ndi khaedu yo uri tshiṅwe tshifhinga u ḓo shuma, tshiṅwe tshifhinga u sa shume. Heishi, I mean, that's why ndo sumbedzisa namusi ndi tshi thoma uri muthu ene a vha khou ṱoḓa u dzhena kha industry u tea u understand, u tea u i pfesesa nga maanḓa. Zwine nda nga tori nga maṅwe maipfi, dare I say, arali hu na plan B, hei I plan A, yani kha plan B, arali ni tshi ḓivha uri iṅwi ani na u konḓelela kana no pfesesa. That's why ndi tshi ri, for you to be in this industry you must really love it. You must love it, the highs, the lows, zwi tshi konḓa, zwi tshi vhavha, zwi tshi ḓifha, zwi tshi naka, you must love it completely, because zwifhinga zwi fani, and tshiṅwe tshifhinga iva isi iwe, iva i tshi sokou tou vha industry khamusi hu quiet na khalaṅwaha. U khou zwi vhona. So it's just like, okay, and that's when tshikolo tshi ḓo thusa, because na tshikoloni vha ni funḓedza about business administration, business management. A i sokou ḽiwa yoṱhe ya fhela, ni ya vhulunga, because yes, even if there's a surplus, na musi zwo ḓalesa, you don't know, you know. Vha ni funḓedza tshikoloni kha business administration, dzi tax returns, uri ni itisani submitani dzi tax ye ndi lini. Vha ni funḓedza negotiation, vha ni funḓedza uri ni itisani overtime yanu. No, those are no shuma overtime na. Ni those are ni chi invoice ni itisani na. Those are things that are owed to you because you are the business. So yeah, you need to be fully involved so that nikono u rarama, if that's the word, in this industry. Yeah. Ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo, ndi kale ndi khou sokou ri khou vala, ndi nga nṱhani uri musi ndi tshi ri ndi a vala ri khou sokou ya phanḓa. Khamusi ri tshi khou vala zwa zwino, Fulu ndi mme ḓe kha vhana vhawe? Ndi mme, mara zwine zwi ḓo tou nga zwino ngori thi a zwiho zwi muthu a zwi koni u ḓi ambelwa ndi muhani. A thi ḓivhi, ndi vha ḓo zwi vhona, a songo ngori vha ḓo zwi vhona, vha ḓo aluwa vha zwi vhone zwithu. Okay, ndi strict nyana, zwiṱukuṱuku, ndi funa mulayo, na zwi tshe zwiṱuku ndi amba uri hey, you know, kha zwi itiwe zwone, ndi a phapata zwanḓa,
ara muthu a tshi khou thanyela thungo mara I'm fun and ndi a ṱoḓa vha tshi discovera uri ndi vho nnyi even at this early age. Even now firstborn yanga wa 4 years wa funa u imbelela, wa funa u actor, a ṱoḓa u ambadziwa zwithu uri kha ndi acte, kha ndi mu dzhie video musi a tshi khou zwi ita. Nda mbulo excuse me, thi tea u zwi nyadza ngori thi vhabebi vhanga in the 90s were doing that nga dzi tape recorder. So how much more nne nga cellphone ine vha uri ina recorder. So ndi a tamba navho. Yes, una mulayo, ndi a vhaisa kerekeni, ri a rabela. Ndi khou livhuwa nga maanḓa kono swika. Ndo fhedzisa so. Ndi khou livhuwa for having me, Miss P. Ikizo mbishiso Phalaphala FM na musi ro kono muḓivha khwine ndi Fulu Modibedi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa sa vhone vho kono vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Musi nṋe ri tshi takuwa hafha a huna nga iṅwe nḓila u khou tevhela Tshitagong na mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho. Bva kha Miss P na mubveledzi Tshitagong, a ḓovha Madekwana vhuḓi. Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.